Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tujye guhera mu karere ka Rubavu. Birakekwa ko yiyahuye nyuma yo gucucurwa n'ukora umwuga w'uburaya. Umusore w'imyaka 27 wari utuye mu karere ka Rubavu ni mu murenge wa Nyamyumba yasanzwe mu nzu amanitse mu mugozi yapfuye, bikekwa ko yabitewe no gucucurwa n'umukobwa ukora uburaya bari bamaranye iminsi. BTN yatangaje ko iryo bara ryabaye ku gicamunsi cy'itariki ya 23 Ugushyingo mu mwaka wa 2024 ubwo abaturanyi ba nyakwigendera bamusangaga mu nzu amanitse mu mugozi wakozwe mu ishuka. Ntibahise bamenya neza icyaha cyaba cyatewe n'umusore kwiyahura, ariko bahuriza ku kuba yaramaranye icyumweru n'indaya, noneho nyuma baza kugirana ubwumvikane buke baratandukana, ari byo byaje gukurikirwa no kwiyahura ukwe. Umwe yagize ati yaramaranye iminsi n'indaya ariko ejo barashwanye bararwana, ayibwira ko yamujyaniye amafaranga na telefone ariko indaya irigendera. Undi yagize ati intandaro ni uko iyo ndaya yamwibye 300 na telefoni nari mpibereye bashwana. Bongeyeho ko mu gitondo cy'umunsi yiyahuye nyakwigendera yavuze ko umuntu uraza kumushaka bamubwira ko aba ari mu mujyi, ariko baza gutungurwa no kumva inkuru y'urupfu rwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba Nkurunziza Faustin yemeje urupfu rwa nyakwigendera, ndetse avuga ko hari n'urwandiko yasize yanditse ariko batarabasha gusoma ubyanditseho. Abaturanyi ba nyakwigendera bamunenze ku kuba yafashe umwanzuro wo kwiyahura cyangwa se umwanzuro wo kwiyambura ubuzima bitewe n'impamvu izo arizo zose, baboneraho gukebura abishobora mu ngeso z'uburaya kuko zigira ingaruka zigiye zitandukanye. Birababaje cyane mu by'ukuri, ntabwo ari ikintu gishimishije. Reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi aho umusirikare rwose yakatiwe imyaka 52 kubera kubura imbunda. Owen Okumu wari umwe mu bagize igisirikare cya Uganda yakatiwe gufungwa imyaka 52 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kubura imbunda. Ni icyemezo cyafashwe n'urukiko rwa gisirikare rwa diviziyo ya 4 rukorera mu mujyi wa Gulu mu majyaruguru ya Uganda. Amakuru dukesha n'iri post avuga ko mu Kuboza 2023 Owen Okumu yataye akazi ko gucunga umutekano nijoro ajya mu kabari gaherereye mu mujyi wa Gulu kazwi nka Buganda Pub. Ari aha ngo yaje gufatwa n'ibitotsi abantu bataramenyekana, bamwe b'imbunda ya SMG n'amasasu 120. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko iki ari icyaha gikomeye, bushimangira ko iyi mbunda yibwe ishobora kuzakoreshwa mu bibi byinshi. Urukiko rufashe iki cyemezo mu gihe mu mujyi wa Gulu hakomeje kugaragara ubujura bukoresha intwaro bwibasira abacuruzi bakomeye n'abatanga serivisi za mobile money. Ni akamaramaza mu by'ukuri, ni akamaramaza rwose. Ahubwo reka dusoreze kuri ino inkuru igira iti ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hatangijwe iperereza ku mushinjacyaha mukuru nyuma yo gutahura ko afite inzu mu Bubiligi. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constantin Mutamba yatangije iperereza ku mushinjacyaha mukuru Filime Mvonde Mambu nyuma y'uko batahuwe ko afite inzu mu Bubiligi ifite agaciro k'ibihumbi 910 by'amayero. Amakuru y'inzu yahishuwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence gitangaza inkuru zicukumbuye ku mugabane wa Afurika kuri uyu wa 22 Ugushyingo 2024, atera benshi kwibaza uburyo uyu mushinjacyaha yaba yarayibonye. Minisitiri Mutamba yasobanuye ko iperereza kuri Mvonde rizakorwa n'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari IGF, urushinzwe ubutasi mu by'imari SENAREF ndetse n'urw'ubugenzacyaha ANL.
yagize ati hashingiwe ku busabe bwanjye iperereza rizakorwa na IGF, SNLF ndetse na ANR kugira ngo aya makuru ashyirweho umucyo. Mbonde ni umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva tariki ya 30 Nyakanga kugeza tariki ya 30 Nyakanga umwaka wa 2022. Ubwo rero ni amakuru tugiteze amatwi, reka ariko mbere yuko tugenda tubanze dusoreze. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi, ni muri mu Rwanda niho tugiye kugaruka gatoya turebere hamwe ku by'abariye ruswa bamaze kuba bakatirwa. Ni mu karere ka Nyagatare rero urukiko rwakatiye abari abakozi bo mu butabera n'ibyitso bariye ruswa. Tariki ya 21 Gicurasi 2024 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu 10 barimo n'abakora mu rwego rw'ubutabera bakekwaho icyaha cyo gusaba cyangwa se kwakira no gutanga indonke. Nk'uko RIB yari yabitangaje mu ijoro ryo kuwa 21 Gicurasi 2024, abataye muri yombi bari bafunzwe tariki ya 13 Gicurasi 2024 barimo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Ngarama mu karere ka Gatsibo ndetse n'umuhesha w'inkiko w'umwuga, abagenzacyaha 2 bakorera kuri sitasiyo ya RIB ya Ngarama mu karere ka Gatsibo n'abantu 3 biyise abakomisiyoneri bakoreraga muri santere ya Ngarama mu karere ka Gatsibo ndetse n'abaturage 2 bari bafite abantu babo bafunze. RIB yari yatangaje kandi ko bafunzwe nyuma y'uko hari hashize iminsi bakorwaho iperereza ku cyaha bakekwaho cyo gusaba cyangwa se no kwakira indonke. Abakora mu butabera ngo bari barubatse uburyo bazajya bakamo abantu indonke bashingiye ku birego bari gukurikiranwaho haba mu bugenzacyaha, ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko. RIB yakomeje igira iti ibi babikoraga bifashishije abakomisiyoneri bakoraga nk'abahuza babo n'abantu bafite ababo bafunzwe cyangwa bari gukurikiranwa. Nk'ikigereranyo cy'amafaranga bakiraga kuri buri dosiye ni ibihumbi bigera kuri 200. Urugero, iperereza ryagaragaje ko mu matariki atandukanye y'ukwezi kwa Mata hari dosiye zigera kuri 5 zakiriwemo indonke nk'abantu bagombaga gufungwa ngo bafungurwe n'abagombaga gufungurwa ngo bakomeze bafungwe. Ibi bikorwa byabo abantu bakekwaga ko byagaragaye mu byaha byo gukubita ndetse no gukomeretsa, mu bujura, gusambanya abana, gutambamira cyangwa gutesha agaciro icyemezo cy'ubutabera. Amakuru bwiza ifite nuko urukiko rwemeje kwakira ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha kuko cyaje mu nzira no mu buryo bukurikije amategeko. Rugisuzumye rusanga gifite ishingiro kuri buri umwe. Rwemeje ko Mico Myiza Placide, Uwayezu Jean de Dieu bahamwa n'icyaha cyo gusaba no kwakira indonke. Rwemeje ko Tuyisenge Jean d'Amour ahamwa n'ubwinjiracyaha gutanga indonke. Rwemeje ko Hagenimana Albert Elias Papa Tania, Njyanabo Jean Damascene, Habihirwe Benjamin na Mbarushimana Haruna bahamwe n'icyaha cyo kuba icyitso mu gusaba no gutanga indonke. Rwemeje ko Seroza Vincent na Sengirankabo Theogene, Hategekimana John bahamwe n'icyaha cyo gutanga indonke. Rwemeje ko Habumugisha Boniface, Misago Jean Marie badahamwa n'icyaha cyo gusaba indonke. Rwemeje ko Iradukunda Diana adahamwa n'icyaha cyo gutanga indonke. Rwemeje ko Abiringira Emmanuel adahamwa n'icyaha cyo kuba icyitso mu gusaba no gutanga indonke. Urukiko rwahanishije Mico Myiza Placide igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 1,125,000. Urukiko kandi ruhanishije Uwayezu Jean de Dieu igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 600. Urukiko rwahanishije Hagenimana Albert Elias Papa Tania igifungo cy'imyaka 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 5,400. Rwahanishije Njyanabo Jean Damascene igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 4,5. Rwahanishije kandi Habihirwe Benjamin igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 600. Rwahanishije kandi Mbarushimana Haruna igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 600. Rwahanishije kandi Hategekimana John igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 600.
uru rubanza rukaba rwarasomwe mu ruhamwe ku wa gatanu tariki ya 22 Ugushyingo 2024 mu ngoro y'urukiko rwa Nyagatare ruherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabagejejeho, nizera ko yabanogeye. Abatarakanda subscribe mukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho. Bye bye.